Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Wo atu isa la faile whaasolongo le asesinga le fono whaatono le polkalame miliona ta la le malo. O le asesinga pe ona si aitu malo I upolu. Ile vai aso taluai. E aunga ile mata I tuina leo la sanga wo o yaile miliona I nuu mafio anga o I tu malo ta itasi. Ai o vaenga mana o miona whaao o yaile whaamalie ale miliona ta la I tutonu anu. E pe ona moli mawina ai ala ngā lue se vaenga o I tu malo I polu. Moli mawina le awhia ai o le atu whaasale le anga le asona nafi. Matali malo ai nā fwoi vaenga o le motu peitai. O le Stofius Freile ma le astona ai. O whaamoe moe le fono whaatonu e whaasopoli ai le motele. O le atoanga leo komiti whaafua I al tātou malo. O lo tau awa mea ina le whaatinonga I le tiute ma le matawhaioi. O le 5 miliona tala. O le sini au tu. O le taiala lumana I manuia Samoa. Na o mai ma le tātou whainga malo. Ka anga wa aina la alfaha. Ka mautu le lo toifale. Ka whaatupula ia le tamao ainga. O iolo o ta ui ai le ano fale. O le whamaite nei ale malo le tasi miliona tala. A ngai tu malo ta itasi e 5 tas. O sa vai o yaile tele o afio anga ele o yaile paipai a inga mao tua. Taru le ngata o le mamao ma le ofe au tu o le malo. E te tai atu ai paipa. Ai le fai ngofie foi le wha anoi noi I a inga e ona whanua. O le atoso atuai o ngā paipa. Pesi lia le lua se lau ofe a wha inisi fo atu ao o se vai I se nā a inga. O le isi le nāmo o mo onga o a inga I se vai. O whasanga I pēa mal wha le tonu le suawa I maua. Ina ia maua se mapusanga le bloke 10 miliona tā la. Ina ia mata I tuina vaenga o I tu malo ma a inga I whaale leia le aunga o le asi singa a le fono lea o lo wha awawai I le tae o nei sa la whai. E nisi o tala I loa I le aso le tūlanga e o iai le whaai unga whai le pule ngol mtanga lo ngol suifua malo loina. Ia fianga o iai Samoa le wha mai o le tenki fiva. O lo mol mawina I le ofisa sili le whatalanoanga ma le au whaasalalau. E le isaisi o maliu ai te tawana wha awau pēr tūlanga tau puipuinga ma awala e wha ititi ai le pipisi al siama. E pe o le whaatama ia leo no fuanga I tuufua ai namu. O sili el fitu sulu tangata wa fiel siamo le tenki. E pe o na ia sau noa mai o lo wha au popo lava tangata peitai. E fua lava le wha alinga wha lawa I tele le tūlanga pisi ua iai le siamo le tenki fiva. I fōlinga wa aia e o iai le aso. O le masina talua I o mati. Na o atu le lua se fulu ma ona tupu. Su enga na maua, ma whaifa ai unga uwha mao nia le mawai o le siama o le denki, mai na o atu lava le wha fulu na awhia I le masina o mati. O le mātua o tangata, na awhia e le vao le 5 I le iwa tausanga, ma le ono sfulu tausanga. Ilana saunoanga I tele tu ainga e pipisi ai le wha mai, ai o le amata I tu lava, po o a fōlinga wa aia. A whai lava ia ngā I lunga le whaitau o tangata a whia on wha lau lolo leo le pepesi. Ai tau lava I tangata ua iaia unga o le wha mai, o no o ane I le whalmai e whaisu enga o le toto pe ua sia maa. O tā pena foi, le pulenga o le mtanga luenga, mō tangata ua onga a whianga e pei o le whaonga ai o le masini o kisene. O a unga e iai le vevela o le pata o le tino, ti ngā maso onga pona iwi, o isi tangata e ti ngā manawa o le tua matua mata, pona iwi wha le lewa maalili, pe le fia ai foi. Watu atu ila fia le aso sa nei lua sultasi o aperila lu o lua whaal por kalame wha apitoa. A le Supernatural Fellowship a tupulanga talavou I lumama oto o le malo, I le ele fou, I le tau le fitu I le afiafi, I le afa o leiva. O le awhatala lenga o wala au liai mātua, ai o ainga. E whaia o se afiafi e whetala e ma wha asoa I le finangalo le atua o tāpua I Samoa. I le saunoanga whaalawa I tele le fiongal minsta o whaatuanga mwhai ngā whaiva, la auli al mali e toa pula te Iwao Forse Schmidt, e le mo na o whanau talavou. Ai o talavou la iti mal mātua whaapea fo o na wala awa tuai I mātua, mo le leo ina o whanau, ma whai afiafi whaatasiai I le aso sa nei. O le whamoe moe lava, ina ia mawhai o na tue tapue, o langa, tupulanga talavou,
E ala i le ola whātua whakerisiano, te inane le lofa, whaaloalo. Ia ma tātou te tāpe le mō le ala tātou te tepa taulai i le atua malona fina ngalo. Ma fuaili sa valinga ma le whaavai o si o tātou atano. O mai tawina le nei vai tau i le tele o wheze se inga malu i tau o le olanga. E ala i le sawaina ava malosi, e inane fuala au whasaina ma le tele, ma le ano no i o whaafitauli. O lu tau i nai tupulanga tala vau i le nei vai tau. Ma o le ngaluenga le nei whaauau o le tātou Supernatural Fellowship. O lu tau ma whai pe apo ma lio ma pui ma whawhai lele pea. A tātou tupulanga tala vau i le whenga i ai pea ma whaafitauli. O le pule i le ola, o le mawhai on toi whaafuisi o lato mawhau i le tūlanga i o lato whasino manga, wala au whasaina o le sawaina ia malele mautonu. O le se fulua i le neu tau sanga o le Paul Klame pe on sau nola auli e le ofa apitoa i se lotu po se talitonunga. Ai, o le au mai a whaatasi o talavou, o iei fo i ona whailaunga wha apitoa mai Amerika, mo le afiafi. Ai stala toi tuli loa o le whaatupula ia peo whanau whaingalunga whaavai taimi o lo o sola ese, ma apitanga a kampani na avatua i Australia, leisi leo whaale tonu po whaafitau li o whenga iai, ma se vaenga o whaingalunga atu i Samoa. O le mōli mau le suia tātou telefoma i Australia, o lo olotoloto iai le tau mawhaingai fofo whaafitau li o whanau atu i Samoa, e le ngata i whaamsinonga, ai o le tau mawhai ave iai upu whaamatua ma le whaale nganga, e mafua umalava nei whaale tonu, o le filifilinga ma le awala o lo avatu ai tangata whaingalua ngai pe ona ia saunoa. Na ia ta awal to tele wa uma o ngā o visa, ma avea i nei o ni overstayers, wa nofo soli tu la fono i lava i Australia. Mai wa amata i nei, o na ave ia ile mata i tu ale ofisa fumlanga inga, a lea fo ia tunuu, mga lulu e vāvala tai ma leo tua oi, border force, ile sa ilia lea, o lato ua ova o lato waso, ai o lo no nofo pe i Australia fa soli tu la fono. Wa moli mawina mai fo i ele suia tātou telefou. E to tele fo i whanau wa maua piitanga, ma maua visa, e wha tu la fono i na ele wha awa waipea, o na no nofo mga lulu e Australia. Ai o le to tele, o lo o tau sa ilini ngā luenga, ma fe alo wha isolo ai mai le tu la fono, o le aisa sa olo tonga e nofo ai ainga. Tala toi tuli loa ili mta upua whenga ma le awaa, e pe ona toi wha amala malama ili fionga maulolo tawita amosa, ili tātou wha tala noanga. Ili la sanga lo o iei neil mta upule ili vāo fioanga, e pe ona iei talo sanga lona fioanga, e wha se esel wha amsino sili, mai lona sao wha i ola mta upule nei, pe tai, o le wha sa onga lava ia, le mafua anga o le wha awa wai o na whai o ngā ruenga le fioanga wa whenga, o sao noa maulolo, ta luele o iei se tau finga o ngā ruenga a whenga iona ele. Paule talo sanga ale fio anga le au waa ile wha amasinonga o le tau fia leo le ava ese wha amalosi o le au waa mai ele o whenga. E pe ona iei le wha i unga le wha amasinonga i o atu ile solima o aperila ua wha atino le eviction order po le ava ese wha amalosi o le au waa pe tai. O le eviction order le na a whenga lea na popole iei le au waa amatal sanga i nai le wha amasinonga e ta ofi le whaatinonga o le ava ese whaamalosi po le ava esea leo ainga o le au waa mai lau whanua o lo whina wane ai o whenga o lato ele. Pei ta i tātou whaatalanoanga lava lea ma le fionga maulolo na ia whaamalamalama i le mata upule nei. E le ise mea o ta ofi mai ai a whenga i le whaatinonga o lato ngā luenga. Paule mea a wane i tō atu tala ni whale ilalo pe lote se mukuka. O le eviction order po o le polo ingai ava ese ai a inga ale au waa, mai lunga o le whanua o a whenga, lai enchant, po o lo o tau fia mai, ele wha amsinonga, lona wha atinonga, o le ava ese wha amalosi o le au waa pe o na ia saunoa, pei tai. O le la sanga lea ua o iai, o le tal sanga e wha ese, le wha amasino sili, mai leilo i longa le mta upul nei ma le au waa. E manatu le au waa ai pe o na saunoa maulolo, e fōlinga ele o sa o le teu ngol wha mai. O le mea le nā, lea o le atilo iai, po o iai se jurisdiction, o le Supreme e ai nai whai unga le LTC. O le mta upul nai pe on whamanino mai e maulolo, e whai loa le eviction order o leo e o atu e whaatino. Mai sa popole le au waa, e whai loa le tula fono lea pe whaatino
o atu leo le whaatinonga. Pei tai e whai mai le whaai unga awol awa e sea wha malosi le au waa. O le whateina iai o ia polo i ngal whaamsinonga na whasili ai le tamai tai loia po o ai a whaalongo iai leo. Pei tai il whaamaninonga maulolo o le tali il whaamsinu sili e pule lava leo po o ai whaalongo iai. It's up to police who they want to listen to. Ili taimi nei il whaamaninonga maulolo e le o iai se polo i ngal whaamsinonga e tau fia i ngā ruenga a whenga vanga na i le tau fia o na awa ese whaamalosi o a inga le au waa. Haftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana atamua. Haftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.